Un é leite chocolatado. Leite chocolatado 1. Non confundir con leite chocolatado 2. Obviamente, tío, es que no Nin suena con a leite persona. chocolatado 3. No es una misma persona, tío, no nos faltes al respeto. Este é leite chocolatado 1. Dos. No es dos. Dijiste dos. Dixen 2. Non, é leite chocolatado 1. Por favor, céntrate, que é como se te seguira a ti tamén. Vale, vale, perdón, perdón. Lo siento, leche chocolatada. A que se puede subir ya todo a tope. Uf. Madre mía. Por eso que é rápida esta. Non sei que pillar. Tío, se me tocara o mono reventaba. De verdad. Inimigo foi morto. Mataram inimigo. No. Segunda eliminação. No. Inimigo foi morto. O sea, tengo que pegar básicos para contar mi maestro. Mataram inimigo. Alguém no seu time morreu. Casi me cago ese también. No, tío, otra vez no. Inimigo foi morto. Eliminação dupla. Onda de matança. Aliado já era. Mataram aliado. Inimigo, continue assim. Mataram inimigo. Onda de matança. Cal é o que máis daño fai? A fase que máis daño fai? La de fuego. Máis que a de xeo? Pero la de fuego tienes que tirar primero el 2 para reducir las protecciones. No, vou me quedar. Pero no te quedes solo en una, tío. Que tú sabes, non é posible nunca. O sea, non estar solo nun. Con este cooldown que hai. Joder, este cooldown no lo más, pero puedes dar los juegos que quieras. A mí esto non me gusta.
Mataram um inimigo. Um inimigo foi morto. Onda de matança. Mataram um inimigo. Coitado do inimigo que cruzou seu caminho. Eliminação dupla. Eliminação tripla. Onda de matança. Massacre. Um inimigo foi morto. Mataram um aliado. Mataram um inimigo. Você matou um inimigo. Um inimigo foi morto. Hostias, de un básico. Te mataram. Massacre. Mataram um inimigo. Segunda eliminação. Interrompido. Onda de matança. Podéis atacar. Yo estaba saliendo de base, hermano. Um inimigo foi morto. Mataram um inimigo. Onda de matança. Dois na sequência. Um inimigo foi morto. O inimigo já era. Eliminação dupla. Massacre. Sequência interrompida. Acabaram com a festa. Tío, que non entren os minions, non me jodades. Pero yo salgo para adelante a defender. Xa, pero digo oye a eles. Vale. O sea, eu cando critico non, nunca te critico a ti. Para eso espero a que non estés tú, sabes? Cabrón, vale. Pero que no me ayuda. Tú criticas a mí, pero que tes que criticar tú de mí? Que? Como cualquier persona decente. E tú que tes que criticar de mí? Todo. Se eu son perfecto. Onda de
Alguém do seu time morreu. Mataram um inimigo. Bueno. Onda de matança. 2 na sequência. Onda de matança. Um inimigo foi morto. Massacre. Massacre. Segunda eliminação. Massacre. Eliminação tripla. Oye, yo no sé si esta partida cuenta para las gemas, creo que igual ya está. Sí que cuenta, sí. Normalmente no cuenta. Como? Normalmente este tipo de partidas no cuentan. Poñe que conta para a primeira victoria do día. Vale. Sequência interrompida. Acabaram com a festa. Muito bem, menos um inimigo. Gracias. Vale, eso, eso estamos. Es que ya que no se usa bien por el grado de protección, así. Um aliado já era. Que aún así lleva más kills que Zumba, pero bueno, Que Jumbaz é tomar. sí. Cal é Jumbaz? De equipo contrario, ¿no? Eliminação Vamos. Ahora se che dan as gemas veremos se ganaches. Sí. A min deronme 100 de favor. Sí, me las han dado. Vale, pois... Como vexas.